Kei te rere haere ngā mahi. Nā, ko te kaunihera tai ao o Waitaha tērā, e mahi ana ki te penapena i ngā tuna e haere ana ki Tonga. We've got some machinery working to try and shorten the path to the sea, bring the water closer to the ocean and make it a less steep gradient so they can get to the sea easier overnight. I mate te mano o ngā tuna noa o te aroa i tēnei mutunga wiki, nā te kore e whai wāhi rātou ki te moana ki Kaitōrete. E ai ki te māngai o te Rūnanga o Taumutu a David Perenara O'Connell, he Māori te āhuatanga o tēnei. We've been down, had a kōrero with Uncle Malcolm Wards and he's verified. He was down there on Thursday night when there was a massive tuna heke. But as we know, during the tuna heke, there's not every eel gets away to sea. There was about a tonne, he estimated, still left on the beach. That, as we know with the tuna heke, it's not always successful, and that's Mother Nature. I tērā marama e kōrero ana Tahu News kia Aria Rolliston, he mātanga tuna nā ko ia tētahi o te rōpū no tērā atu taha o Te Waihora, e mahi ana ki te tautoko i ngā tuna heke. Ko te tuna te kai matua, te kai whakaea i te mana o oku hapu, o kāti rekehu, o kāti mako. Ko ia hoki te pau matua o tā mātou ahurea, o tā mātou tuakiri, me te whakatinana taka o a mātou rawa. E ai ki te ripota o te National Institute of Water and Atmospheric Research, ka kākahu te momo tuna prairoa, hei tino pātea ki ngā pānga o te pikinga o te marumaru, te pikinga o te pāmahana, me ngā huringa i ngā tauira hurihuri o te moana. E ki ana a Lee Griffiths no Iken, kei te mahi rātou i tā rātou wāhi ki te awhina. We've got a dozer going back and forth creating this shallow pool, and he'll keep moving this way towards the ocean so that at midnight tonight when it's high tide the tuna can wriggle closer and they've got a less steep path to go and they can hopefully make it to the ocean safely. Heoi, e hara i te mea ka taupare tonu i ngā pōwharu. It's sad, we know, but it's also just what our taiao does and the way the circle of life happens. Ko te manako nui, ka ora tonu te nuinga o ngā tuna mō te anamata. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.